Kay mosanay man ang kadautan, ang gugma sa kadaghanan, mga bugnaw. Apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. So niini nga buntag mga kaigsunan, atong hisgutan ang the last warning message to the world. A warning to escape Babylon's judgment. Importante kini nga masabtan kini ninyo base sa tagna o base sa sitwasyon o kondisyon sa tanan sa kalibutan karon. As we start, I would like to call everyone to bow their heads, close your eyes as we pray. Our Heavenly Father, we would like to thank you for the opportunity of prayer. Dear Lord, we come to you to ask your blessings. Please open our minds, open our hearts, that we will discern the message of truth, your warning message, yet final invitation for our salvation. I pray for our audience, for those who are watching in the television, in the internet, through Facebook, and many other platforms, that they will discover the truth, and your saints will be equipped, will be mature in their faith, and other people who are watching, who have not yet learned the truth, yet they are interested in knowing it, will decide this morning in this final message of yours as we are closing the history of earth, dear Lord. So bless us, give us wisdom and understanding, knowledge from above. In Jesus' name we pray. Amen. You know, according to scientists, adunay 1 second nga split mga kaigsunan nga nakapapaspas sa pagtuyok sa kalibutan. And this is telling us that this world is moving forward faster. And as far as the message of God is concerned, ang prophecy mga kaigsunan, dapat masayra na to. So, let us move and have this last warning message to the world, a warning to escape Babylon's judgment, mga kaigsunan. Sa Revelation 18:4 and 5, nagakanayon ang balaang kasulatan. Then I heard another voice from heaven say, "Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues, for her sins are piled up to heaven, and God has remembered her crimes." Mga kaigsunan, nadungog ko ang laing tingog gikan sa langit, nga nagkanayon, gawas kaniya katawan ko aron dili ka mahiapil sa iyang mga sala o sa iyang mga hampak. Kay ang iyang sala, ang sala sa Babylonia, mga kaigsunan, stuck na dito sa langit, nakaabot na dito sa langit, nagpatong-patong na dito sa langit, mga kaigsunan, og ang Ginoo nakahinumdom niini. Friends, brethren, ladies and gentlemen, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang Ginoo nagatan-aw diha kanato. Ang Ginoo nagahandom nga kita maluwas. Og niining buntaga, akong balikon kaninyo, God wants all the people to come to the knowledge of the truth. God wants that everyone will be saved in Christ Jesus. And God wishes that we would worship Him and come out of Babylon's lifestyle. Kay kining naa sa Babylonia, mga kaigsunan, mga lifestyle kini nga gusto sa tao nga magpasayon-sayon lang. Our lifestyle in the Remnant Church, our lifestyle as God's people is a lifestyle of sacrifice. And we are living on a sacrificial age. We sacrifice simply because God would like us. Kasi Ginoong Hesus nagsakripisyo alang kanato aron maluwas kita, mga kaigsunan. And also, He warns anyone not to worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. So niini, tanaw na to, ang three angels messages nga akong gipresent kaninyo,
is actually the remnant's prophetic mission to inform, reform, and transform the world. Inform so that other people who have not known the truth will know. Reform so that other people who are still in Babylon will come out. Transform so that we will live a life of sacrifice, a life of holiness, a life of righteousness, so that we can show to the world as a spectacle that Jesus is worth dying for, that Jesus is worth living for, that Jesus is worth that we will be obedient to Him, and Jesus is worth of our worship in these last days, mga kaigsunan. So this is the three angels' messages. We would like to inform everyone, we would like to reform everyone, and we would like to transform everyone into the likeness of Christ so that we will be made again. We will restore the lost image of God in man. So ato balikon kadyot. Ang first angel's message, nagpanawagan ang Ginoo sa katapusan to worship Him as Creator. And this worship is done on the Sabbath day and not on any other day, as I have explained to you. The Sabbath day is to be kept holy because God is holy. The author of the Hebrews has told his audience that we should live a holy life or lives, because without holiness, nobody can see the Lord. So if you are in God, if you observe His Sabbath, you are trying to keep it holy. And God will make you holy in these last days because God is holy and He should be worshipped. The second angel's message is about the fall of Babylon. Babylon is fallen, the great city. Nga naman, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ato nasayran nga kining paghubog niya, gipainom niya sa bino sa kupa sa iyang kaulag, mao kining iyang kagustuhan. He would like to, aron nga ang ahensya sa kaaway mga kaigsunan, makaangin og daghang mga katawan. But praise the Lord, here is the three angels' messages reminding us that Babylon has been fallen so that we will be aware, so that we will not join with her and come out of her. And the third angel's message is God's final warning against worshiping the beast. Kung ang unang manulunda, gusto niya nga kita magasimba sa Ginoo as the Creator, now this is a warning if any man will worship the beast. So we should not worship the beast. Kaya kung mag-worship kita sa beast, mga kaigsunan, makatagamtam kita sa kapungot sa Ginoo. But then, ang third angel's message has also a good reason to tell us. Kaya sa verse 12, nagkanayon siya, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, ato tanawon balik ang last warning message to the world. This is actually a warning to escape Babylon's judgment. Kay ang Babylonia, mga kaigsunan, gihukman sa Ginoo. Sa atong tanaw sa first angel's message, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Part of this judgment is the judgment of the beast. It is the judgment of the prostitute woman or the whore in Revelation. It is a judgment against Babylon's system and Babylon's people, mga kaigsunan. Ato kining tanawon. God's final call naa sa pinadayag 18. Kung naa mo mga Biblia, open it, no? And Revelation, it is very interesting, once again, nga ang pinadayag mga kaigsunan nagapasabot niini kanato. So ang Revelation 18, mga kaigsunan, is actually a reinforcement of the third angel's message of Revelation 14. So dinhi, nasayran man nato kagabi ang third angel's message karon, mga kaigsunan, i-reinforce kini sa ato pa iyang pa kita i-announce niya sa makusog nga tingog so that everybody will know the plan of salvation, the plan of God. Tanaw na to ang giingon sa balaang kasulatan. Sa verse 1, sa Revelation 18,
And after these things, I saw another angel. So adunay usa ka manulunda na sab, come down from heaven, having great power. Doon na siya dako nga gahom. And the earth was lighted with His glory. Sa ato pa, na hayagan, na kadawat og lamdag, na lamdagan, na sidlakan, na enlightened, mga kaigsunan, ang tibuok kalibutan diha sa iyang himaya. And verse 2, nagkanayon, fallen, fallen is Babylon the Great. Dinhi mga kaigsunan, it is also very interesting nga ato tanahon nga ang fallen, fallen kaduwa mga kaigsunan. Sa Revelation 14:8, Babylon is fallen, kaduwa mga kaigsunan, to emphasize of its great fall sa iyang gibuhat mga kaigsunan. Pero dinhi, gidugangan niya, Babylon the Great. Nahimo na siyang dako mga kaigsunan. Ang Babylon niya, nahimong dako. She has become a dwelling for demons and a haunt for every impure spirit. Every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animals. Kini siya mga kaigsunan, nagasimbolo sa nagkalain-lain nga grupo sa mga tao sa ilang pamatasan nga nakasulod diya sa Babylonia. Kay mao naman ang gipuy-an nila mga kaigsunan. Mao naman ang ilang lifestyle diha mga kaigsunan. Please remember, atong gisulti diha kaninyo diha sa sulat ni San Pablo sa kang Timoteo. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Nga moabot ang lisod nga panahon sa katapusan nga panahon. This is the day. Mao na kini sa ato kapanahonan. This is the period of time sa ato kapanahonan karon. Kaya ang mga tao mahigugmaon na sa ilang kaugalingon, mahigugbaon sa salapi, mahigugbaon sa kahilayan. Dili na matinumanon sa ginikanan, mapasipalahon, daghan kayo ang gidescribe diha mga kaigsunan. But then sa verse 5, kung inyo tanahon, you read that. Now open your Bibles to 2 Timothy chapter 3 verse 5. Nagakanayon siya. Ang mga tao, they have this so-called form of godliness. They possess a form of godliness, but there is no power in it. Aduna kunuhay silang pagka-Diyos nun. They have this form of godliness. Pero walay kagahom ni ini. Sumala ni San Pablo sa iyang tugon sa kang Timoteo, palayo kamo ni ining mga tawhana. Now, this Babylon the Great has this kind of people, mga kaigsunan. Verse 3, for all the nations, ang tanang kanasuran, have drunk the maddening wine of her adulteries. Sa ato pa, dili basta-basta ang makabuang nga bino sa iyang pakighilawas, mga kaigsunan. Sa iyang pagpanapaw ni ini. Gihubog niya ang tanan nga mga kanasuran. Buti pasabot, ang mensahe niya, ang lifestyle niya, ni appeal sa tibuok kalibutan. And then, the next sentence is telling us, the kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. Revelation 18, 1-3 sa New International Version, mga kaigsunan. And here is a very important call. Sa verse 4, nagkanayon siya. And 5, then I heard another voice from heaven say, come out of her, my people. Gawas kaniya katawan ko, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues, for her sins are piled up to heaven, and God has remembered her crimes. Dili kini basta-basta nga tagna, mga kaigsunan. Pahinumdom kini kanato. Gawas kaniya katawan ko. Gawas kaniya. Kay ang iyang sala, mga kaigsunan, nakaabot sa langit. Nagsapaw-sapaw ang iyang sala didto sa langit, mga kaigsunan. Og na hinumduman kani sa Ginoo. So mugawas kita, aron dili kita maapil sa iyang kasalanan, so that we will not be a part of it. And so that we will not also receive the plagues nga giandam sa Ginoo, mga kaigsunan. Kung inyo basahon ang chapter 15, chapter 16, and chapter 17,
naa diha, no, dunay 7 ka madulunda nga adunay hampak mga kaigsunan. So kini nga hampak giandam niya, and this is to be given to Babylon the Great, mga kaigsunan. So ato sabton ang Revelation 18. Ang iyang mensahe dinhi. Gusto na ko nga masabtan ninyo kini pag-ayo, mga kaigsunan. This is actually God's final call. And this call is a call to separation. Kinahanglan nga maglain ang imo nga lifestyle. Maglain ang imong kinaiya. Meaning to say, you will separate yourselves so that your character will be the character of Jesus. We are going to copy the character of Jesus and not the character and lifestyle of Babylon. So this is a subsequent voice from heaven, distinct from the first angel, calls God's people to come out of her, from Babylon, to avoid participating in her sins and receiving her plagues. Mao kini, mga kaigsunan, ang pagpanawagan sa Ginoo for separation. Dapat mo lahi gayod. Kaysa sambingay ni Ginoong Hesus diha sa sambingay sa trigo o sa bunglayon, moabot ang panahon nga adunay pag-ani, mga kaigsunan. Sumala sa sugilanon sa sambingay, sa parable, mga kaigsunan, adunay usa ka mangunguma, nagpapugas siya. Sa iyang pagpugas, nagpugas pod ang iyang kaaway. Pagpugas sa iyang kaaway, nakita sa iyang mga ulipon. Og nabantayan nila ang gihimo sa kaaway, mga kaigsunan. Sa iyang pagpugas, naglibog ang mga katawan. Kay ang dagway sa trigo o sa bunglayon sa diya sa ilang pagtubo, puro pariha, mga kaigsunan. They have almost the same appearance. Ingon sa iyang mga sulugon, agalon, among ibton. Pero ingon sa ilang agalon, ayaw ibta. Kay basin maapil ang mga trigo, basin maapil ang tinuod. Paabuta nga magpamunga sila. Mga kaigsunan, sa balaang kasulatan, ang bunga nga ginahisgutan sa balaang kasulatan, bunga kini sa maayong pamatasan. Bunga kini sa balaang espiritu. Nga ang tao magbalaan, mapailubon, maagop, ang tanan nga ana diha, mahigugmaon, and many more. So, ang bunga, mga kaigsunan, kinaiya sa tao. Ingon sa Ginoo, ingon sa iyang sa agalon, pasagdi usa, nga mamunga sila. Kay ang bunga, maoy ilhanan sa usa ka tanom, mga kaigsunan. Even Jesus has warned the church about this fruit. Kay ingon niya sa Matthew 7:20, by their fruits you shall know them. So dinhi, mga kaigsunan, this is a call to separation. But then the world is filled with people with a form of godliness. Ang tanan nag-claim that they know God. Ang tanan nag-claim that they are Christians. Ang tanan nag-claim that they obey, that they follow, that they believe in God. And yet, by their fruits, you shall know them. So, ang call sa separation, naghatag ka nato og pagpasabot. And I would like to emphasize this to our listeners, to our televiewers, og dinhi sa iglesia, mga kaigsunan. Babylon the Great symbolizes a confused, corrupt, compromised, complacent, convenient worldwide religious and commercial system that has led nations astray. Nagkatibulag ang mga tao, nangalimbungan ang mga tao, tungod kay gusto sila og convenience. Nagkomplaser sila, mga kaigsunan, dili sila, nagtuman gayod sa sugo sa Dios. They became corrupt, they compromised because they are confused. So ninhi, mga kaigsunan. So ato tanawon ngano man ani, why they are confused, corrupt, compromised, convenient, and complacent. Why is it? And then, nganong confused man? Why is it that they are confused? That they are corrupt? That they are compromised, convenient, and complacent? It is because, mga kaigsunan, sumala
sa verse 3 sa Revelation 18. All the nations have drunk, nahubog mga kaigsunan, the maddening wine of her adulteries. I have told you that the wine of her adulteries or fornication, mga kaigsunan, mao kining limbong nga mga doktrina. Mao kining pagtulunan nga kunuhay iya sa Ginoo apan wala mabase sa balaang kasulatan. Mao kining mga pagtulunan nga naglibog sa mga katawan. Og kay ang tao nga hubogban, kung ang tao mahubog mga kaigsunan, wa na siya masayod sa iyang ginabuhat. All the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. Second, the kings of the earth committed adultery with her. We know that the Ten Commandments has told us not to commit adultery. Apan ang mga hari sa kalibutan nakahimo og pakigahilawas diha kaniya, nagpanapaw sila kauban kaniya mga kaigsunan. That is why they are confused. They are corrupt. They compromise the truth because they would like to live a convenient life, a lifestyle that is easy. And they are complacent of the truth. That is the reason, mga kaigsunan. Usahay, diha sa atong pagkinabuhi, ingon ani usab. Usahay, magkomplaser nilang. Example sa adlaw nga, igpapahulay mga estudyante, mag-eskwela na lang. Usahay tungod sa kalisod, mo trabaho na lang. Bisan adlaw nga igpapahulay. Usahay, tungod sa pagsuporta sa ato nga mga ginikanan o kaha sa atong tuition, sa atong panginahanglan, sa padinapi mga kaigsunan. Sometimes, we are complacent of it. Ako manunduman sa akong pag-eskwela mga kaigsunan, sa kolehiyo. Ang among major subjects, Sabado, kay ang mga maestro, maestra namo, mga tao nga gatrabaho sa bangko, sa mga kumpanya, sa mga korporasyon. So most of our major subjects were done on a Friday evening. And some of the exams, napod may ROTC sa Sabado. But then I just would like to tell you, even physical education, Sabado. Kini tanan mga kaigsunan, because of that lifestyle, nga sa gamay pa kami, gasimba kami kung adlaw nga igpapahulay. O sa pagtungha nako mga kaigsunan, sa gawas nga tulunghaan. Sabado ang dunay klase. But I would like to tell the audience, so that this will be an inspiration to everyone. I have never attended Sabbath classes. When I graduated, I was called by a friend, mayor, to serve him in his government. Kaniya ng kapanahonan, bag-o nga gipang-appoint sa bag-o nga gobyerno, back then, during the time of the revolutionary government, when the former president of the Philippines, Ferdinand Marcos Sr., was taken to Hawaii. So adunay bag-o nga government. And ang mga leaders sa local gipang-appoint. It so happened that the mayor was my friend. O giingnan ko niya, Sam, kuyog dinhi ka nako, ikaw ang in charge diri sa usa sa iyang gusto nga ipahimo mga kaigsunan. Gapangita mi sa mga tao nga mga talent nga makakanta mga kaigsunan. So gaapil mi sa kampiyon sa Rion, nagaapil ang amo nga dapit sa bagong kampiyon. During the time, it was hosted by Pilita Corrales and Bert Marcelo. Of course, they are deceased now. Pero it was mao ka ng sikat ni anang kapanahonan. Wala pa'y internet, wala pa'y sama ni ini, cellphone, wala pa tanan mga kaigsunan. So anaa radya ang mga batanon gusto ni ini. And then sa akong pagtrabaho mga kaigsunan, it was just a short while. Kay tungod sa kadaghan sa naga-apply mga kaigsunan, gusto
nga mo join. Giignan ko niya nga mo overtime taman sa mga alas 7 mga kaigsunan. We know that 7 o'clock on Friday is already a Sabbath. Sa permiro, gikulbaan ko. Pero of course, we want, gusto ta og trabaho. Dagan nagyapon ko simbahan pagka 7 o'clock, nagyapon ko. Pero kuba-kuba na akong dugan. Ikaduha nga Bernes. Sunset na pod. Simba na pod ko mga kaigsunan. But on the third time, my conscience will not already permit it. So to make the story short, I resigned because the Sabbath is so very important to me. That is why I studied again to Mountain View College, take theology, and that on the Sabbath, we are preaching the Word of God so that God's people will be equipped, God's people will mature in faith, so that kamo mga kaigsunan, ang tanan nga nagapaminaw karon, will have an example so that we will stand on the principle of the church. Because the Sabbath is the big issue on the last days. Unsa pagyud mga kaigsunan, ang iyang gimo, the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. So aduna nay convenience. Makanegosyo naman sila og Sabado. Makatrabaho naman sila og Sabado. Aduna na may ginahimo nga mga transaksyones. Ang uban maka-eskwela na mag-Sabado. So they became rich with luxuries mga kaigsunan. Mauni ang gisaysay sa pinadayag 18:3. That is why nahimong confused, corrupt, compromised, complacent ang Babylonia. Nga gitawag sa Revelation 18, Babylon the Great. This is also a call to separation. Kaya ang Babylon the Great, mga kaigsunan, is characterized by its false doctrines, deceit, and dishonesty. Makita ninyo ang daghan ng mga doktrina. For example, sa 13:11 ang bautismo, dili na immersion lang, pero pwede na ang sprinkling, pwede na ang pouring, mga kaigsunan. And this was acted. And it is as it is in the Philippines today and in many parts of the world. Deceit. Adunay paglimbo kaigsunan. Nga naman, ang tao, gitudluan o dili na base sa balaang kasulatan. Dishonesty. Nahimong dishonest because ang mga tao, mga kaigsunan, wala na nagtuman sa kabubuton sa Diyos. So those who are in this great Babylon, mga kaigsunan, dapat magbantay kita. Dapat magbalanse kita sa atong kinabuhi. Dapat magtuon kita, mga kaigsunan. And I would like to tell you that the world has been deceived. Babylon the Great symbolizes accumulated wealth through luxury and exploitation. So gusto mo modato, gusto mo magbilyonaryo, gusto mo mahimong sikat, and gusto mo nga mailhan sa tanan. Then, you have this lifestyle, mga kaigsunan. Babylon the Great actually is a spiritual deception. Hinaot, mga kaigsunan, nga babantayan kaninyo. The Bible says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Dili unta kita, mga kaigsunan, malimbungan sa kaaway. Dili unta kita malimbungan sa estilo sa panginabuhi karon, sa estilo sa pamatasan karon, sa estilo sa kalibutan karon. Gusto ang tao, they are always talking of money and money. They are always talking of power and power and power. They are always talking of possession, possession and possession. Even position in the government. Tanawa ni karon ang dinhi sa Pilipinas that is being investigated in the Senate. Billions of our tax has been corrupted by these so-called people, nga mga contractor, mga kaigsunan, sa mga flood-prone area. Nga adunay mga diki nga ginapanghimo, mga dike, mga kaigsunan, aron mapugnan ang baha. But then, inay nga mapugnan ang baha, mga kaigsunan, ni baha na hinuon. And this is
what the world is about today. Corruption, it is, mga kaigsunan. So we have been corrupt, ang mga tao. But praise the Lord, when you accept Jesus as your Lord and Savior, Jesus will transform you. Jesus will reform you. And Jesus will accept you because Jesus loves you. Hinaot mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mo'y ato tan-awon niini mga kaigsunan. So unsa kini nga mensahe alang sa katawhan sa Ginoo kining another angel sa pinadayag 18 in support sa pinadayag 14 mga kaigsunan. This is actually the announcement that will serve to warn us. Kaya ingon niya, here is the patience of the saints. Ania ang pagpailob sa mga balaan. Ang pagpailob diya is coming from the Greek idea of endurance. Nga mulahutay mga kaigsunan. That is why Jesus said in Matthew chapter 24, verses 12 to 13, kay musanay man ang kadautan, ang gugma sa kadaghanan mga bugnaw. Apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Here is the patience of the saints. Ang patient dinhi mga kaigsunan, mao ang paglahutay hangtod sa katapusan. Mao kining gusto ipasabot diha kanato sa pinadayag 18. So the message of Revelation 18 is telling us, God's people, warn us and call us to be out of the corrupt systems to maintain our purity and separation from sin. So gusto sa Ginoo nga mamintinar ang pagkaputli o dapat maglahi kita sa kalibutan para dili kita maapil sa iyang mga sala. We are going to maintain our purity and separation from sin. Makidumdum ko sa akong gibasa ang usa ka libro nga gisulat ni Ellen G. White sa education. Diya sa education, page 18, nagakanayon siya, higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. This is to maintain our purity. This is to be separate from the sin of Babylon, from the sin of the world. So, we are going to have to reach the goal that is told to us. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for His children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Mao kini ang goal mga kaigsunan nga dapat abuton sa tanan nga mga Kristohanon. Dili lang kita mogawas diha sa Babylonia, apan kita mogawas mga kaigsunan diha sa pagpakasala. Because this call of salvation is for all mga kaigsunan. So I pray, nga niining pagtuon na to mga kaigsunan, when the Bible said, to come out, sa 2 Corinthians 6:17, Paul has told the brethren in Corinth, and for the second time sa iyang sulat, nag-ingon siya, therefore, come out from among them, and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Daghan mga mahugaw nga butang nga gina-introduce karon sa kalibutan mga kaigsunan. Mahugaw nga pamatasan, mahugaw nga mga pagkaon, mahugaw nga pagkinabuhi, mahugaw nga negosyo, mahugaw nga pamatasan mga kaigsunan diha sa katilingban. Dagan ang pagkahugaw mga kaigsunan. We are going to be separate from this. We should separate from the world. As John has told us, love not the world or the things that are in the world. Because the love of the world, if you love the world, the love of the Father is not there, mga kaigsunan. Dili nato higugmaon ang kalibutan, but we should be separate. While we are in this world, we are going to proclaim the three angels' messages and that of Revelation 18, mga kaigsunan. Come out from among them and be separate, mga kaigsunan. That is why the call of this voice has told us,
And Revelation 18:4, come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. Mga kaigsunan, duwara kabutang ang paingnan sa tao. Tanamo sa gagmay pa mi, diha sa children's division, naami kanta kaniadto nga nagakanayon, Eternidad, eternidad, magpili ka ning duha, langit, impyerno, hain ka, magpili ka aning duha. Dili ako sa impyerno, kay mainit ang kalayo, magpalangit gayod ako, kay gahulat ang Ginoo. So there are only two things, heaven and hell. So if we come out from this kind of lifestyle in the world, from Babylon the Great, mga kaigsunan, we will have heaven. Because Jesus has promised us that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. This is salvation that we are waiting for. Ang kaluwas, kaigsunan, mao kining ihatag sa Ginoo. Sa sulat ni San Pablo sa kang Tito, Kapitulo 2, versikulo 11, ngadto sa 13, gihanay diha ni San Pablo ang theology sa kaluwasan. Ang theology sa kaluwasan, mga kaigsunan, is very clear. Nga nagkanayon siya, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all man. Ang grasya sa Ginoo, gipadayag, mga kaigsunan, diya sa tanang katawhan, nga naghatod og kaluwasan. Ang kaluwasan dinhi sa gitudlo, mga kaigsunan, sa balaong kasulatan, adunay tulo ka phases, tulo ka hutong o tulo ka stages. Gitawag kini nga justification ang first, ang ikaduwa sanctification, ang ikatulo glorification. Og nahanay kini dinhi sa Tito Kapitulo 2 bersikulo 11 ngadto sa 13. Ang 11 mao kining kaluwasan. That is justification. Sa diha nga gidawat nato si Ginoong Hesus nga atong personal nga manluwas, we are justified. Gipakamatarong kita sa Ginoo tungod sa dugo ni Kristo nga giula sa cross sa Kalbaryo. Giluwas kita batok sa kabayaran sa atong sala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Sa bersikulo 12, nagkanayon siya, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present age, in this present world. Magkinabuhi kita, mga kaigsunan, nga mapugnanon, matarong, balaan ni ining kalibutan karon. That is why this is what has been called by Revelation 18:4, so that we will not share in her sins. Magmapugnanon kita, mapugnanon sa pagkaon, likayi ang mga tamis, ang mga tambok, ang mga parat, even canned foods, even quick foods, kanang giingon nila nga instant. Kay usahay dili kini maayo sa atong panglawas. And we are told of the principle that we can glorify God. Nga magmapugnanon kita, whether therefore you eat or drink or whatsoever things you do all for the glory of God. Mga kaigsunan, diha sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. And also, John has written an elder, si Gaius, mga kaigsunan, sulatan niya, Beloved, and 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper even in your health, even as your soul prospers. So gusto niya nga mag-uswag kita. So let us come out from her, so that we will not share in her sins, in her lifestyle, mga aron dili kita makadawat sa hampak. Jesus is coming soon. This is the third phase of salvation that we are waiting. Sa giingon sa balaang kasulatan, diha sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 13, mga kaigsunan. Sa diha, nga gitudluan kita nga magbapugnanon, magmatarong, magbalaan, mga kaigsunan.
we are waiting also for our greatest hope. Ang dako nato nga paglaom. Ang paglaom sa katuigan. Ang paglaom nato tanan. The greatest hope of all. That is why our channel, this medium, mga kaigsoon, this media is called Hope Channel. Aron makahatag og paglaom sa tanan, mga kaigsunan. Ang dako nato nga paglaom mao ang pagpadayag sa atong buhi nga Dios. Dako nga Dios, mga kaigsunan, nga si Ginoong Hesus. This is what we called in the third phase, mga kaigsunan, as glorification. The second phase, of course, is sanctification. So, sa kaluwasan, mga kaigsunan, dapat makomplito kini nato. We are now on the phase of sanctification as we are waiting to be glorified by God when He comes again. So, ato tanahon, ang tulo ka mga puntos nga gusto nako ibilin diya kaninyo. Sa pagsabot nato sa balaang kasulatan, dinhi sa Revelation chapter 18, mga kaigsunan, that the salvation that God is offering us, may ang siya sa pagkamatarong nato, gipakamatarong kita sa Ginoo, may ang siya nga balaanon kita sa Ginoo, that is sanctification, o sa pagbalik sa Ginoo, there is glorification. Kining tulo, mga kaigsunan, this is actually salvation. Ang justification actually is salvation from the penalty of sin. Kaluwasan kini batok sa kabayaran sa sala. Ang sanctification, this is actually salvation from the power of sin. O ang tao dili makahimo nini sa iyang kaugalingon. Di ta makahimo nini. But then God rescued us through the power of the Holy Spirit. We will be made overcomers. Mag-ama mga kaigsunan niini. O ang ikatulo, we will be glorified when Jesus comes again because He has promised in John 14:1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. That is glorification with Jesus, and that is salvation from the presence of sin. Because if we are in Jesus, there will be no sin in heaven, mga kaigsunan. Ang tanan sa Ginoo, ang tanan iyang i-renew, mga kaigsunan, ang tanan iyang himuon. Nga malimtan na ang tanan sa kalibutan, wa nay sala, wa nay kasakit, wa nay paghilak. This is God. This is what He plans to us. This is what Jesus longs for His people. So mga kaigsunan, I hope and I pray that even this illustration is not enough to understand well the things that God has told us. In the language of Paul, he told his audience, I have not seen, ears have not heard, or it comes to mind all the things that God has prepared for us. Brethren, this world is turning into chaos. This world is about to collapse. The world today is becoming corrupt. The world today is becoming confused. The world today would like to have convenience. Mao nang gusto sa mga tao. But we, as God's people, we would like to live with Jesus. Kay si Ginoong Hesus, maoy muhatag kanato niining tanan. And last point, mga kaigsunan. Please, if you are watching today, try to contemplate. Because in the great controversy between Jesus and Satan, there is no neutral ground. Knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, you are siding one of them. I would like to be on the side of Jesus. Amen? We would like to be on the side of Jesus. May God bless you, and may God will help all of us
accomplish all these things. Come out of her, my people, that you will not be partakers of her sins and her plagues. Let us pray. Our most gracious, kind, and heavenly Father, we thank you for the opportunity of knowing the truth. We thank you that you have exposed through the three angels' messages the plan of salvation, the plan of true worship, that we are going to recognize you in these last days as Lord and Savior, Creator of the world. And that all of us will come out of Babylon. Bless your people, bless the listeners, bless the audience, bless our brethren, that all of us, dear Lord, will be equipped by the knowledge of the truth and will always side to the Lord Jesus Christ. Accept us as your mere believers in Christ Jesus. Accept us just as we are. And I pray, Father, that you, when you will come the second time, all of us will be there to join hands and ascend to heaven so that we will meet you in the clouds of heaven and live with you forever and ever and ever. Thank you, dear Lord, for hearing our prayer. We entrust everything unto your care. In Jesus' name we pray. Amen.